Yes, reka nongere mbasuze rero kandi mbifuriza umugoroba mwiza, mbifuriza gukomeza kumererwa neza abanywanyi bacu, abakunzi bacu, abakomeje kudukurikira hano ku Karabo TV. Nkomeje gushimira abakunzi banjye, abakomeje gutanga ibitekerezo, abakomeje kudusubscribinga, mwese muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro, abatwereka ko mukunda amakuru n'ibiganiro byacu, mwese kudeshapo kabisa. Mbifurije rero umugoroba mwiza by'umwihariko kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 28 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka 2025. Mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu ndetse mbifurije ibihe byiza cyane. Tugiye gukora ku makuru agezweho, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa muri teritwari ya Walikale. Rero habaye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano yaje kugaragaramo General Pacifique Masunzu, umwe mu basirikare bakomeye cyane. Ni imirwano kandi yarimo ingabo z'Abazalendo, aho umutwe wa 23 wongeye gukozanyaho by'umwihariko n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yaje kongera kugaragaramo imbaraga zikomeye cyane ndetse n'uburyo impande zombi zimaze imisi zitegura. Narababwiye ngo witwa General Pacifique Masunzu amaze imisi by'umwihariko yakira bamwe mu basirikare bakomeye cyane bamaze imisi, abiganjemo abamaze igihe baragerageza kwiga ndetse no gusobanurirwa uburyo bakoresha zimwe mu ntwaro zirasa mu ntera ya kure. Aha muri Walikale rero 23 yaje gukozanyaho n'Abazalendo ndetse no mu ngabo za Kongo, cyane cyane Abazalendo bo mu mutwe wa CMC muri grupuma ya Kisimba nk'uko bigaragara. Imirwano yongeye gusubukurwa rero mu gitondo cyo kuri wa gatatu hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'inyeshyamba z'Abazalendo azo mu iroro ry'imitwe iharanira by'umwihariko impinduka CMC Ikalonge, ni mu gace ka Bana Mlema, ni muri grupuma ya Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano kandi yaje gukubitirwamo umutwe wa 23. Nituvuga gukubitwa mujye mwumva ko ari ukuri, kuko n'igihe 23 yabashe guhangana na igatsinda, turabivuga ndetse tukabitangaza uko byagenze kose. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko Wazalendo ariyo yabashije kugaba ibitero ifatanyije n'ingabo za Kongo, igitero mu mudugudu wa Ngerere, ni mu gace ka Iremya, ni muri grupuma ya Ikobo, umudugudu wigaruriwe by'umwihariko na M23 kuwa mbere ushize nk'uko bigaragara. Aha rero haje kuba urugamba rukomeye cyane, biza gutuma umutwe wa 23 utakaza abasirikare benshi, biza gutuma by'umwihariko kandi hari n'abandi bagiye batandukanye bakomereka nk'uko bigaragara. Ibi byose kandi bikomeje gutiza umurindi intambara ikomeje gufata intera. Icyakora aya makuru agiye ahagaragara ndetse n'iyi mirwano igiye ahagaragara nyuma y'uko General Pacifique Masunzu yongeye gukura ingofero maze akavuga yuko azasubira mu ntara ya Chopo, ikisangana ariko yamaze gufata umujyi wa Goma ndetse gafatiramo na Joseph Kabila Kabange. Minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Madamu Judith Suminwa niwe waje kwitabirira inama ikomeye cyane yaje kubera hano i Kampala mu gihugu cya Uganda. Mu cyubahiro gikomeye cyane agomba abategetsi Yoweri Kaguta Museveni nk'inama yarije kubera mu gihugu cye, yakiriye bagenzi be barimo President Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Madamu Judith Suminwa, ndetse by'umwihariko n'abaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant James Kabarebe ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baje kwitabira iyi nama. Prito Kayikwamba niwe witabiriye iyi nama nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ni minisitiri ubanye n'amahanga. Ariko kandi turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho, akomeje kugenda by'umwihariko adusubira muri kano kanya. Mbifurije umugoroba mwiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza abakomeje kudukurikirana ndetse n'abakomeje kubana natwe muri rusange. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, by'umwihariko ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, ndetse nyamuneka reka nkubwire ngo kugeza amagingo aya ngashobora gutanga igitekerezo ugakanda like, ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe muri rusange. Reka nkubwire ngo niba uri mu Rwanda nkwifurije umugoroba mwiza, niba uri mu Burundi ngaha muri kino gihugu, uri mu gisagara cya Bujumbura, uri i Gitega, uri Ngozi, uri mu Bururi, uri mu Kayanza, uri mu Mwaro n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye, nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije no kumererwa neza cyane. Nyamuneka rero by'umwihariko reka nkubwire ngo niba utameze neza muri uyu mugoroba, komera kandi wihangane, wizere ko uyu mwanya nawe utameze neza, ejo bishobora guhinduka ibintu bikaba byagenda neza cyane. Mwese muri ab'ingenzi kandi turabakunda cyane. Munyemerero by'umwihariko mbabwire yuko twiteguye kubageza aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda atugera muri kano kanya.
nubwo ingabo z'u Burundi zitigeze zivuga muri bino bitero bivuga ko ingabo z'abarundi n'abazarendo aribo bari bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umwe rero mu ntwazangabo z'igihugu cy'u Burundi ariko kandi ufite bagenzi be bakorera hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo yahamirije by'umwihariko Radio Okapi yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaba ari nayo mpamvu umutwe wa 23 uherutse gusa n'utanga impuruza ukavuga ko uyu mutwe ndetse ukomeje kubangamirwa n'ibitero by'ingabo z'abarundi. Uyu munsi habaye ibitero bikomeye cyane biturutse i Walikare. Mbibutse ko Walikare ari ibitero by'umwihariko bikomeje kugabwa ku mutwe wa 23 cyane cyane biyobowe na General Pacifique Masunzu nk'uko bigaragara, umwe mu basirikare bakomeye cyane banditse amateka, akaba umwe mu basirikare kandi by'umwihariko ngo bari gushaka kongera gukomeza kwandika andi mateka ku buryo isa n'isa mushaka kumva bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamuhinduriye cyangwa se by'umwihariko hari uburyo yabashije kuba yamuhindurira amateka cyane cyane mu kumwongeza ayandi mapeti. Iyi mirwano yongeye gusubukurwa rero by'umwihariko guhera uyu munsi ku wa gatatu hagati y'inyeshyamba za AFC cyangwa se za 23 n'inyeshyamba z'abazarendo n'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi. Abo bose basanzwe cyane cyane inyeshyamba zo muri bazarendo zo mu ihuriro ry'imitwe iharanira impinduka CMC. Ni imirwano yabereye muri aka gace ka Ikalongwe, ni mu gace ka Banamulema, ni muri groupement ya Kisimba, ni muri territoire ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace kandi avuga ko ingabo z'abarundi n'ingabo z'abazarendo arizo rero zagabye igitero ku mudugudu wa Ngerere, ni mu gace ka Iremya, ni muri groupement ya Ikobo, umudugudu wigaruriwe n'inyeshyamba za 23 by'umwihariko ku wa mbere ushize. Ni ibitero bivuga ko kandi byaje kugira ingaruka ku mutwe wa 23 kuko umwe mu bayobozi bayoboye urugamba rwa 23 mu kwirwanaho akaba yaje kugenda ahasiga ubuzima, abandi bagakomereka, ndetse no ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abakomeretse ariko kandi bivugwa ko bataramenyekanye ibitigiri byabo. Aya makuru kandi dukesha Radio Okapi ariko kandi anagira kuri 7/7 akadomo CD yerekana ko uyu mudugudu n'umusozi w'ingenzi wa Rushihe by'umwihariko uherereye hagati ya Katoba ndetse na Mbukuru muri groupement ya Kisimba byafashwe n'abazarendo kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gicurasi 2025. Muri iki gitondo cyabaye uyu munsi nyine imirwano ikaba yageze mu masaha y'igicamunsi kiri kuba. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu begereye ingabo z'u Burundi avuga yuko abarundi n'abazarendo bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo berekane yuko nubwo ingabo za SADC zagiye cyangwa zikomeje kwitegura kugenda, nubwo n'izindi ngabo zigiye zitandukanye zikomeje kwitegura kugenda uko byagenda kose ngo bari tayari. Bivuga yuko kandi ibi bitero byari biyobowe na bamwe mu bakomando bakomeye cyane barimo nka General Pacifique Masunzu warahiriye gufata umujyi wa Goma. Uyu mugabo akunze gutangaje amagambo akomeye cyane, benshi bagasa naho bamuhindura umusazi, ariko kandi amateka akomeje gukura hani Walikare afatanyije n'ingabo z'u Burundi ngo n'amateka atazongera gukorwa n'uwari wese. Ni mu gihe benshi bamugereranya by'umwihariko na komanda Mamadou Ndala, intwari y'abanyekongo badateze kuzibagirwa. Uyu nawe wari ukomeje kuzengereza ndetse no kuyobora ibitero byibasiraga umutwe wa 23. Amakuru akomeza kugenda tugeraho kandi dukesha n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga yuko by'umwihariko imirwano ikomeje kugenda ikomera cyane, urusaku rw'intwari ziremereye cyane n'izoroheje rukomeje kugenda rwumvikana mu birometero bigiye bitandukanye cyane cyane mu bari muri iyi territoire ya Walikare. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko Wazarendo igerageza kwigarurira imidugudu ya Rusamambu, ahitwa Bukumbirwa ndetse n'ahitwa Kijongia ndetse n'ahitwa Kilambo muri groupement ya Ikobo yigaruriwe n'inyeshyamba za 23. Iyi mirwano y'uyu munsi kandi societe civile yo muri Walikare yaje kwemeza neza yuko yaje kurwamo abarwanyi benshi bo ku mutwe wa 23, ibikomeje kugenda bituma abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko hashobora kuza kugaragara imirambo myinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeraho by'umwihariko ashimangira ndetse akanemeza yuko uko byagenda kose abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kwitwara neza ku mirongo y'urugamba, ariko kandi bakaba bakomeje kugenda babifashwamo n'uyu General Pacifique Masunzu ukomeje gukora iyo bwabaga. Kugeza ubu ngubu kandi nta bindi byinshi biratangazwa kuri iyi mirwano usibye amakuru ashimangira ndetse akagaragaza ko umutwe wa 23 ukomeje gukora iyo bwabaga ndetse kugira ngo ubashe kwihagarara, ariko kandi ukomeje kugorwa n'ibi bitero.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umunyamabanga wa leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madamu Therese Kayikwamba Wagner yitabiriye inama yahuje ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byasinye ku masezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye arebana na Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Nk'uko bigaragara ni inama kandi yabaye ku munsi w'ejo hari kuwa kabiri tariki 27 Gicurasi 2025 ibera i Kampala muri Uganda. Ikaba ari inama ibanziriza iya 12 y'urwego rushinzwe gukurikirana isesengura ry'iyubahirizwa by'umwihariko ry'amasezerano y'amahoro mu karere. Nk'uko bigaragara ni inama kandi yahurije hamwe rero ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu byo mu karere by'umwihariko u Rwanda ruherereyemo mu rwego rwo gusuzuma aho amasezerano y'amahoro yasinyiwe by'umwihariko ya Addis Abeba muri Ethiopia rero muri 2023 ageze, ndetse n'imbogamizi yahuye nazo by'umwihariko zikomotse ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kuba rero ingutu muri aka karere. Nk'uko bigaragara muri inama kandi bakaba baribanze ku ngingo eshatu z'ingenzi arizo kurebera hamwe uko ibintu bihagaze mu bya politiki n'umutekano mu karere, kwiga ndetse no gutanga ibitekerezo ku mushinga wo kuzahura ayo masezerano ndetse no kwemeza gahunda y'ibizaganirwaho mu nama y'abakuru b'ibihugu iteganyijwe mu minsi iri imbere. Ikinyamakuru Media Congo Kadomonet cyanditse ko kwitabira iyi nama kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ihagarariye by'umwihariko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba Wagner ari ikimenyetso cy'ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo gukomeza kubaka ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu murongo wo gushimangira amahoro arambye ndetse no gukemura ibibazo by'umutekano muke by'umwihariko bihuriweho. Nk'uko bigaragara amasezerano ya Addis Abeba kandi muri Ethiopia yashyizweho umukono ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye ONU, akaba akomeje gufatwa nk'inkingi y'ingenzi mu bikorwa bigamije kugarura ituze n'amahoro mu karere. Gusubukura kandi ishyirwa mu bikorwa rero ry'aya masezerano byitezweho kongera icyizere hagati y'ibihugu ndetse no gushyira urufatiro rw'amahoro by'umwihariko warambye cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba isibaniro ry'intambara ikomeye cyane. Ni inama kandi by'umwihariko bivugwa ko yaje gufatirwamo imyanzuro ikomeye cyane kugeza ubu, kandi amakuru atugeraho ni icyo akomeje kugenda avugwa. Amakuru akomeje kugenda tugera ashimangira ko uruhande rwa M23 rukomeje kugaragaza ko rwiteguye kurwana rukagira Kinshasa, ariko kandi ngo haremwe mu bandi bayobozi bakomakomeye cyane muri M23 bifuza kwigumanira ibice bamaze kugenda bafata, bakabona ko bizaba bihagije, hanyuma bakabona yuko bashobora by'umwihariko bashobora gukomeza guhangana ndetse no kugerageza by'umwihariko gutanga umusanzu ndetse by'umwihariko n'umusaruro. Ariko kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo bo barifuza gukomeza kwigarurira ndetse no kwambura M23 ibice yamaze kugenda ibambura. Mbashimira bakomeje kudukurikirana bakomeje kubana natwe, tugaruka mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda atugeraho by'umwihariko. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu, twongere kugaruka mu masaha ari imbere.